impanuka ikomeye cyane, impanuka ikomerekeyemo umuntu umwe, iyi mpanuka ipfiriyemo umuntu umwe. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Ruhango nk'ahazwi mu cya kabiri, niho iyi mpanuka ibereye. Iyi mpanuka irijije abanyarwanda benshi cyane, iyi mpanuka ishenguye imitima ya benshi, dore ko iyi mpanuka yarijije bamwe mu bahageze bwa mbere. Imodoka yavaga i Muhanga yerekera mu cya kabiri iri mu bwoko bwa Kia Soreto igonganye na moto iri mu bwoko bwa Sipiro. Rero abaturage babonye iyi mpanuka babwiye itangazamakuru yuko iyi moto iri mu bwoko bwa Sipiro ariyo iri mu makosa, kubera ko niyo ifashe feri bitunguranye ihita yitambika mu iyi modoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto. Birangira umugenzi motari yari atwaye ahaburiye ubuzima, birangira motari akomeretse uko mubireba, ikirenge cyabaye nka capati. Imbangukiragutabara yahise ihamagarwa byihutirwa kugira ngo ize itabare abakomerekeye mu ino mpanuka ndetse inavure uyu nguyu wakomeretse bihagije kwenda no gucika ukuguru. Abaturage babonye iyi mpanuka iba bavuga yuko uyu mumotari wari utwaye imoto iri mu bwoko bwa Sipiro ari we uri mu makosa, bitewe n'ukuntu yafashe feri iyi moto ikarangira yihindukije ihita igwa mu ino modoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto. Birangira uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka ya Kia Soreto ahise agonga iyi moto, birangira rero umugenzi ahaburiye ubuzima, motari arakomereka bihagije. Polisi ishinzwe impanuka mu muhanda traffic polisi ubwo yahageraga yahise ipima uyu mumotari, ipima n'uwo mushoferi. Polisi ibonana no mwegeze anywa ibisindisha, bityo rero uyu ngo wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Kia bahise bamwaka ibyangombwa byiwe. Polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yasabye uyu mushoferi kuzadekarara asirasi, ikazakoresha moto y'umumotari, ikanavuza moto y'umumotari, ndetse asirasi ikanazatanga impozamarira ku muryango wa nyakwigendera. Iyi nkuru rero yashenguye imitima ya benshi, iyi nkuru yarijije abanyarwanda benshi, na polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ikihagera yumiwe yifata ku munwa bitewe n'urupfu uyu yapfuye. Uyu bagonze koko bamugonze ahinduka capati, umutwe barawujajanga. Birangira rero imodoka ishinzwe gutwara imirambo ya polisi ihageze ihita itwara uyu murambo, irawutwara kugeza amagingo aya ngaya. Rero iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka ya Kia Soreto, ariko bamwe mu baturage bakavuga yuko uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka n'ubwoko bwa Kia Soreto nta kosa afite, kuko ni moto yaje ikamwitambika imbere, bikarangira imoto igiye mu mapine, umugenzi agapfa na motari agakomereka. Ariko buri iyo wagonze nta bundi busobanuro uba ufite, kuko nawe iyo aza guhagarara byatewe n'umuvuduko mwinshi yari afite, yari kwita ahagarara bitunguranye nibura nagonge bano, kuko biragaragara yuko yabagonze na moto yayigize capati. Ngayo nguko rero niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, turabakunda cyane, muhahe muronke.